Bok ekipa, ja sam Andy i dobrodošli na moj kanal. Prije nego što krenemo s videom, popalite jedan like, komentirajte ovaj video i pretplatite se na moj kanal. Šta sam još trebao reći? Pretplatite se na moj kanal. Da, i hvala vam puno na velikoj podršci na zadnjih nekoliko videa. Bili smo čak i u trendingu, tako da eto, hvala vam puno i nadam se da ćete tako aktivni biti i na ovom videu. A sad krenimo s vlogom, prva lokacija, Zagreb Videostar. Prosinac je mjesec najviše nastupa, a prvi na redu je u Zagrebu finale Videostara. Da, poput našeg suvoditelja Endija. Endi, gdje si? Bak! Čekam 3 dana. Nisam baš svoj na svom, kad si pored mene ti nisi svoja. Fali mi zadnji atom, koje čuvaš ti, a meni hitno treba. Tako je. Stop! Trenutno je 6 sati i 57 minuta i krenuli smo na sljedeći koncert. Ovdje sa mnom je Leon, Monika. Još smo pospani. Još smo pospani, Neću nikom zgaziti. ali se bome veselimo. Lisinski, vidimo se. Sam dobio sobu s lijepim pogledom. Draži dio nekog koncerta je svakako hrana. Tako je. Milijuni ljudi vani nas čekaju. Milijuni, hvala! Hvala svima! Hvala svima! Ovo je Monika. Monika, kako ti se čini ova ustanova? Ima puno balona, tako je. Jako veliko. Jako veliko. Leone, hoćeš ti nastupati ili ideš doma ipak? Vidi se. Eto ga. Mali stage tour. Apokalipsa. To su ove Spličanke došle. TSM plesni studio. Tu imamo, da vidimo još TSM-a. Tu imamo, ko je ovo? Joj, to je onaj, znam, on je super lik, on je odličan. Garderobe. Idemo se presvući. I eto ga, obučen sam. Idemo. Mala igračka, a sad ćete vidjeti što će od ovoga nastati. Trebamo napraviti scenografiju. Svi misle da ti samo se pojaviš, da se pjevač pojavi na sceni i pjeva, a zapravo on tu obavlja fizičke poslove, dobije upal mišića i bruh poslije koncerta. Evo, ovo se polako krenulo napuhivati. Vidjet ćemo šta će od ovoga nastati. Idemo dalje. Ovo je samo veliki snijeg. Šta li je ovo?
To je Fabio, mala legenda iz Splita. Fabio, reci bok. Čekaj, slušaš pozdraviti moje gledatelje u vlogu. Kako ne, pozdravljam sve one lude ljude koji iz nekog čudnovatog razloga prate ovog ovdje čudnovatog mog prijatelja. Mislim, i ja ne razumijem, ali dobro, šalim se, naravno da kužim sve, jer ja sam Žak. Može li ovdje jedan veliki pljesak za velikog Endija? Šrotovo! Evo te, čekaj. Jesmo li dobro? Da vidimo Litvice u znaku? Ne moram biti bogat i lijep, bit ću jako dobar i pokloniti cvijet. Ne moram biti snažan i grub, da budu za tvoj svijet. Če bomo još dugo morali košiti ovo važno. Tada! U Opatiju! Idemo na Kalicu u Opatiju. Došli smo u Opatiju, u predivni ambijent hotela Continental. Pa idemo vidjeti malo kako to izgleda. Prekrasni ambijent, a koncert će biti ovdje. Leon ide na WC. Fun fact, da se mene pita je sniman upravo u ovom hotelu, a počinje upravo ovdje. 5 minuta s tobom već sviđa mi se, sviđa mi se, sviđa mi se. Ljubav bi s tobom bila dobra, zar ne? Dobra, zar ne? Dobra, zar ne? Sigurno neko čuje. Objasni se. Da. I valjda izjasni se. Objasni se. Zato što je to nova moda. Kreativna, jel? Jedan pljesak. Ja sam momak za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sja, ja sam moje koji tajnu zna. Hajde da ljubimo ove oči, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usta kao